tira muturuna ton tara kelengis ton na post ton na bela sama ma ton tara kelengis runa netaba na bela chama na podo da mafa gilen baba mona man baba ko ton de se kap kalso wannan ka bo ko association zamawa ton bela bla ken le bulgit suno na ba wona ba ma top do kom ne ton na tira mde wona ton tar bom dina runa na ta zamawa be na ko tab kibati ya kelengis ya ton na baklama because chairman big boy wana gomna apaka mam ankali usugo mami mimete gomna nini na men na won gomna ka fa gile nan fa ka so ba ankali e wa inga tonda ta men nan de gom to men ko ta kelen daw dem jawa maluka nimli sembe kelen na fa wa so kana re mana sugure bebe len te ton ka yende fa bo so kana re amtiram de kelen gidina ton tara ala ji big boy ya ton baba ya ton yaba ayela mate ton be ko ka ba brama wai ya sirbi ya ziri ya bakura ba tona ni sibe kuma ka tono wa ya bom ma to ton kai de we nga ton bora ne ba yibru nan lamba nga nim bam dam sambe ton so kana le de ba modo ti zamo banga ba ton bora ne dem be kan katar bok ki si ta je ka lu ki ton pa ba banga so kana ton fa ki ni ne dem be ka ya bok ne la katar bok ki si je ton bora ne de na je ka lu ti banga Ari, mam tu mambora nina na je kalu to tur pa mo. Nera han katar bok kisi. To ya mo la yerotoa. Moromba la ila bunna mba to ton bora na gom kuma ton bora mtilu na ber banga. Ton ken ko nga katar organizer torum be zilina na ken to organizer ma waye. Ya ton ya organizer. Ni se ben na organizer ton bokra man taba. Tirwana wa tigim ta kanin. En ton programa te ton ken ko nga ya rogama tokre ya wa aka minti ya ton na bokram zin go zemen program tok taba na taba zemen taba ton na morgo lebnira ne ba yemri to ton pa ne pa yele ya to yele ne pa yele ya to yele mam dulkuri ya ton pa dulkuri mam puri ya ton pa puri mam dade ti yala yibembe dunwa su samsi ya ton pa gil su samsi ton pa gil na taba le buma yemri le sa na taba elle mon saba na ba lui ton san na taba le botole sun ko biya to da amma sun san ya yemre ba fi su men ba san dik sabile na fi ka tar ngoni amma an fasan na sa da de fi si da na fi wala bana fi si de sin wajili kuma ti yene te ne ba fere ase ton san na taba yi woso ton na te mana bun kuma se ka te ne ba fere la isoma liwa inga ton tara ajanda la nisbe be ton tawre wane misali rate ti yufa lantinga beton taura yufa me ka ton la te ka ton na bakra man na zebe taba na tab ne panga yalan tan yal te ne bisbe na wa yina ton to song to ma inera te yala man ti ineri de wa yinga nananda ton na ta sira ma ton bora me te ko yufa ko association na kizi man kizi ko association na domen te pam panga en ton te boku yuf association ton branch da man be ko ma ton da branch da ma yemre ani branches be yemre ra ni ton fatara ton baframa ton tara pang bene on bora men na is every branch fagi organized ni se ba en na is sababu ba men na yala some present boku association branch ko dia so der ba me na ta bon organized staff ti so mala yinere yo we nga ton bora ta ma dunda ton pa zikawa ton pa le ba organized alaji kaman brema sibiya bele mo na ba aton wa men yin zamaru na wa mambinti next week ton fa be ko ner fa na wa de lebotu ner ba to wa ne ba na sa ton fa ji ko ba na ge tun na bi da kan te ta la sa ni we nga tor ko mala ma ko na ti ton tul ta za ma buru yo kuma la mi ti am kana so de ni wa inga ni ngar pu da bar ko go na ni la gom na woto ner ba ji dik chaman big boy gomna tumna don fali ko naje am tiram dum nan digila gomna woto man do inshallah de bonam dar